Yes, twongeye kubasuza ndetse no kuba ikaze mwese mukurikiranye cyane Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu rero akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha zo kuwa kane tariki ya 19 Nzeri 2024. Amakuru rero yatureka tuhere kuri inkuru ivuga ko umusirikare wa Kongo yarasiwe hafi y'urubibi n'u Rwanda. Amakuru rero ava mu burasirazuba bwa Kongo aremeza ko hari umusirikare w'icyo gihugu warasiwe hafi y'urubibi rw'icyo gihugu n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bikaba byarabaye mu masaha y'ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu ku butaka bwa Kongo, ariko nyine buhana urubibi n'akarere ka Rubavu, umurenge wa Cyanzarwe, akagari ka Busigari, umudugudu wa Bisizi. Amasasu rero menshi yavuze hagana saa 2 z'ijoro zishyira saa 3 kuwa kabiri ahazwi nko muri Bone ya 12. Abaturage rero bajya mu mirimo yabo babwiye itangazamakuru ko babonye abasirikare benshi ba Kongo baraho byabereye. Amakuru rero akaba avuga ko uyu nyakwigendera yaba yararashwe na bagenzi be, gusa nta mpamvu y'ibyo iramenyekana. Kuva umutwe rero wa M23 ufatanya na Alliance Fleuve Congo watangira intambara mu burasirazuba bwa Kongo, umubano w'icyo gihugu n'u Rwanda waracendereye. Buri ruhande rero rushinja urundi gufasha abarurwanya. Aka gace rero k'umupaka w'u Rwanda na Kongo gakunze kumvikanamo amakuru y'abaraswa b'abasivile cyangwa se abari mu bikorwa by'amagenu muri Kongo, cyangwa abasirikare rero ba Kongo barenze urubibi rwitwaje imbunda mu Rwanda, cyangwa se abagerageje ibikorwa by'ubushotoranyi. Amakuru rero yacu reka cyakomereza i Nyanza w'umukobwa w'umusekirite yasanzwe bw'ishyamba yapfuye. Nishimwe rero Ruwize w'imyaka 21 wari umusekirite ku ishuri ryigisha rikanateza imbere ibijyanye n'amategeko ya RPD mu karere ka Nyanza yasanzwe mu ishyamba yapfuye. Umurambo rero wa nyakwigendera wabonetse mu gitondo cyo kuri uyu wa 19 Nzeri 2024 mu ishyamba riri mu mudugudu wa Kirwa, akagari ka Mushirarungu, umurenge wa Rwabicuma. Nishimwe rero yavukaga mu mudugudu wa Nyamiyaga, akagari ka Gacu, umurenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza. Akaba yakoreraga kampani yitwa Topsec. Wabonye rero umurambo wa nyakwigendera mbere, akaba ari nawe watabaje abaturage ndetse n'ubuyobozi. Ni umugabo wari uherekeje umugore we agiye ahitwa Ikigogo. Umuyobozi rero w'akarere ka Nyanza Nazinda Erazime yabwiye itangazamakuru ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza. Yagize ati rero ni inkuru ibabaje ariko bigaragara ko nyakwigendera yahohotewe. Iperereza rero rikaba ryatangiye. Nyakwigendera rero yapfuye akiri ingaragu, bikekwa ko yishwe nyuma yo kuva ku kazi ngo kuko yakoraga amanwa yaratashye iwabo i Gacu. Nyakwigendera yakoze umurimo w'ubusekirite ahantu hagiye hatandukanye, harimo mu bitaro bya Nyanza, mu Rukari no muri Dutera Imbere IMF, PRS ishami rya Nyanza, ndetse n'ubu yakorera kuri ARPD. Yes, amakuru yacu reka tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko umukecuru yahanganye n'inzoka ya metero 4 rukabura gica. Mu gihugu rero cya Thailand, umukecuru witwa Aaron Maloney w'imyaka 34 y'amavuko yahanganye n'inzoka ipima metero 4 n'ibiro 20 rubura gica ubwo yari yamusagariye. Uyu mukecuru rero yatangaje ko hari mu masaha ya saa 2 z'ijoro ubwo yari ari koga iwe, inzoka nini yo mu bwoko bwa python ayisanga mu bwogero. Yagize ati rero narebye icyo kintu mbona n'inzoka. Uyu kandi yasobanuye ko inzoka yaje guhita imwizingiraho agatangira guhangana nayo agatabaza ariko ntihagira umwumva. Ngo kubw'amahirwe rero nyuma y'amasaha 2 ahangana nayo yamurumaguye umubiri wuzuye ibikomere, gusa umuturanyi we yaje kumwumva ahamagaza ubutabazi. Umupolisi rero wo muri ako gace yabwiye itangazamakuru ko uyu mukecuru yatabawe akajyanwa kwa muganga, umubiri we rero wuzuye ibikomere byaho inzoka yamurumaguye. Thailand rero ni kimwe mu gihugu kibamo inzoka nyinshi. Raporo rero y'inzego z'ubuzima zaho yo muri 2023 yerekana ko abantu barenga 12,000 bavuwe ubumara bw'inzoka, mu gihe abandi 26 bishwe no kurumwa nazo.
Nshuti rero zacu z'akadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze muri Nyaruguru, w'umugabo wakekaho kwica umugore we akajya kwirega kuri RIB. Umugabo rero wo mu karere ka Nyaruguru arakekwaho kwica umugore we amuziza kumuca inyuma, arangiza akajya kwirega ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ibi rero byabereye mu kagari ka Simiyonga gaherereye mu murenge wa Mugaza mu karere ka Nyaruguru. Eric rero dushimira Imana w'imyaka 25 arakekwaho kwica umugore we Delphine Nyiragabiro w'imyaka 27 tariki ya 16 Nzeri 2024 ahagana saa 2 z'ijoro. Inkuru rero y'urupfu rw'uyu mugore yamenyekanye ubwo uwo mugabo we yaragiye kwirega kuri RIB. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugaza Jean Claude Mwiseneza avuga ko akekwa ko umugabo we yaba yaramukubise ingumi nk'uko abyivugira, ariko hari abakeka ko yaba yaramunize. Gitifu rero Mwiseneza avuga ko yabwiwe ko uyu mugabo n'uyu mugore we bashyamiranaga biturutse kuko umugabo we yaramushinjaga kumuca inyuma. Akanavuga ko rero umwana w'umuhungu w'ukwezi kumwe nyakwigendera yasize ataruwe. Yagize ati byashoboka rero ko yaba yarabimujijije ko umwana yabyaye ataruwe. Niyo makuru rero twavanye mu baturanyi, ukundi kuri rero kukaba kuzamenyekana mu bizava mu iperereza riri gukorwa na RIB. Nshuti rero zacu z'akadasohoka, dusubikiye amakuru yacu, nkaba nabashishikariza kongera kuzumva andi yacu umunsi w'ejo. Mwari kumwe nanjye Dani Dash, nawe ubutaha. Ciao ciao.